Hello everyone, good afternoon. This is Elsa from Cebu. Gusto na ko i-share ang akong testimony unsa ka maayo ang Ginoo sa akong kinabuhi. Sa una, naglunang ko sa mga sala. Suroy dito, suroy diri, lalaki dito, lalaki diri. Nung dumating ang panahon, sa akong pagpakasala, sa akong paglunang sa mga sala, niabot ang panahon na daghan kay kog problema. Naibong ko nga, nganong daghan man kay kog problema, nganong daghan man kay kog sakit, ngano ang kwarta nga dili man ako matigom. Daghan kay kog pangutana sa kong kagalingon, guys. Pero nakaila ko og nakahibaw ko nga naay Ginoo sa atong kinabuhi, pero wala ko nakahibaw og unsaon ako pag-access. Bisan pa gani og na Christian ko, naalang gyapon ko'y mga problema. Bisan gani Christian ko, magipit gyapon ko sa kwarta. Unsa pa ka nang wala tay Ginoo sa atong kinabuhi, no? Kaniadto ang akong kinabuhi, nanarbaho ko, ang akong kwarta nahurot sa pagpadoktor, hospital, klinik, magpuli-puli lang. Wa pagani maayo ang usa, to ana po'y usa, wa pagani maayo ang usan, ana si ikatulo. Naglibog ko sa akong sa akong kinabuhi. Kining walay Ginoo nga atong kinabuhi, no? Walay kontrol ang atong kaugalingon. Kapoy kaistanan ang atong gibati. Kutas kaayo mura tagakatkat og bungtod. Lahi kay ang atong Ginoo nga naatay Ginoo sa atong kinabuhi, bisan pa man nga naa na ta sa Kristohano, naa lang gyapon ang mga pagsulay. Kay kung walay mga pagsulay, paano ta malig-on ang ato ang pagtuo ngadto sa Ginoo? Ang ato sang mga pagtuo, guys, suwayan sa nasa Ginoo. Pareha rasad na nga mamrenda ta gold sa ahensya, kiskisan kung tinuod ba. Pareha rasad na nga sukdon sad ang atong faith sa Ginoo. So mao to, guys. Niap na lang ang panahon nga sa sige na kog tan-aw sa YouTube, daghan kay nangasakit, daghan kay ni testimony nga nangaayo sila sa sakit. Unya, nakaingon ko sa kong kinabuhi nga naaday Ginoo, no? Nakadungog lang kog naay Ginoo, pero wa ko kaybaw magampo ba aron ba dunggon, wa jud ko kaybaw, guys. Pero ang akong pamilya Kristiyana, ako ang pinakaawahin na hatak. Pero magmadaogon gyud ang Ginoo, giampo ko sa Ginoo sa nga ako ang igsuon nga unta mahatak unta ko sa Christian. No judging, no judgment. Primero Katoliko, dayon nahatak ko sa Christian. Kasi Christian yung una yung mga kapatid ko. Tapos, guys, no, alam mo kanang wala tay mas manindot gyud nga naay Ginoo nga atong kinabuhi, kay magka-problema ta, mag-trouble ang atong kinabuhi, magkasakita, magka-problema tagbugat kayo, nakaibaw tag kinsay atong duolon, nakaibaw tag kinsay ato ang lapitan, nakaibaw tag kinsay ato ang sandigan, ampuan, sayawan, kantahan, i-worship na to ang Ginoo. So niabot na lang ang panahon, guys, na nagising ako, guys, nga naglingkod ko nga way tao dito sa simbahan sa Christian sa Boracay. Naghangad-hangad ko, inosente kay ko, ambot kong naabay nakakita nako, basta maunay niabot sa ko ang hunahuna nga niadto kog kalit sa simbahan sa Christian. Ang Christian moablil na siya kada Domingo, guys, di parehas Katolik nga anytime open ka naman mo dagkot na magampo na ikaslo. Ang Christian, guys, sa palagay ko
puro ra gid siya Sunday mo abli. So mao to guys, mao to permero na ko nga nagiging Christian ko ni anak ko sa Ginoo. Lord, musimba na ko nimo matag Domingo nya. Mo tithes pagyud ko. Pwede sagdag ko, pwede sa gagmay. Kung gusto ta mo harvest, biblical na guys. It's better to give than to receive. It's more blessing to give than to receive. Biblical na siya guys. So mao to ang akong short nga mga testimony nga mas nindot yun nga na Ginoo nga atong kinabuhi kasi maproblema ta na atay kapadulungan, maproblema ta karon nga nanay Ginoo nga akong kinabuhi, dili na ko maglaglaag sa silingan, dili na ko magmarites, na usab nang akong kinabuhi. Sila na muduol nako, dili ako'y muduol kay kontento naman ta sa Ginoo, kontento naman ta sa tong kinabuhi nga walay makigtabi na to kay sa atong una-una di saak para nako dili ko angay ma-depress nga ako ra usa sa balay, wa diri ako mga anak, ariun lang ko nila o ganahan sila, pero sa palag okay ra kay nako nga dili ko nila ariun kay mas gusto ko way tao nga akong balay ka walay saba, maayo ang akong pag-meditate, maayo ang akong pag-ampo, ang pakig-istorya sa Ginoo maayo kay tanan kay walay saba, walay alingongo kay alingongo gani no, wala diha ang espiritu sa Ginoo. Mag-meditate gani ta, kuhaon ng mga saba, radio, TV, cellphone, kuhaon usa na ipalayo usa na. Kung gusto ta makig-meditate, gusto ta makig-istorya sa Ginoo labi na gyud. May problema tagsawa moduol kita Ginoo kay in time nga mag-trouble atong kinabuhi, tabangan dayon ta sa Ginoo. Humo kaayo guys, ako ginang naobserbahan nga humo kay sa tanan nga dunggo ng akong mga atong mga pag-ampo kung nanatay Ginoo bisan pag wala pa tay problema. Madomingo guys, sukad na Christian ko guys, wala na gyud ko'y absent unless nga wala diha ang pastor. Madomingo jud ko mo absent. Wala ko kay numdum nga ni absent ko guys. Abi nimo guys, ang atong pagpangalagad, ang atong pagsilbi nga to sa Ginoo, premyuhan pud ta niya. Tagaan pud ta niya panalangin nga langit nun, tagaan ta niya panalangin nga yutanon, palitan ta niya og ihapaagi niya sa tao, palitan tag TV, palitan tag stove, palitan ta ani, mao na siya mga panalangin sa yutanon. Ang panalangin nga langit nun, tagaan kag kaalam, i-change ang imong kinabuhi, imbes marites ka sa una, karon hindi ka na marites, na kay contentment, dili na kaganahan nga makigminggol sa mga taong dili Kristiyanos, magunsa man na sila nga imong istoryag parte Ginoo, dili man sila maminaw, so dili ta angay makigminggol nila. Atong minggulan kana ra maminaw og pulong sa Ginoo. So mauto guys, hantod karon Christian ako, na bag-o nang akong pananamit, akong panulti, akong panglihok. Swerte kay ko nakaingon ko nga mura kog nakadaog og sweepstick sa akong kinabuhi kay dili usbon ta guys, mamalayan mo lang na dili kaganahan adto, di nakaganahan ari. Basta naana ang Ginoo sa imong kinabuhi, dili nakaganahan og mga sala, wala nay gahom ang mga sala. So, sana na-bless kayo sa ako ang testimony. Giusab ko sa Ginoo, giusbon pod mo sa Ginoo. God bless everyone.